Anya laki din! Kasla manumitin nga daw asan ka nagpasada, Pariberto. Saan pa'y garod paray? Kasanwa ka makapasada kay Jack pa'y mo na patarimaan ti tricycle ka? Kasta ka day, pareng. Patarimaan mo nga minay, tapno makapasada ka biteng. Sayang bita. Oray kasano ti ayat ko mang patarimaan ko ma. Ngam awan pa'y garod kwartak, paray. No adda na wadwad na kwartam. Ay kahit pautangan na mangkiday. Apa? Di taki deng. Huray sa kawa magkwarta kita, pare. Nagbayad kami kini bakit ko iti tuition fee dagiti ubeng di pagadalan. Ay, kas na ka ni paray. Kulaklaki din no adda mabulon cooking ka. Pasensya kan, pare. Awan na talaga. Amumbat kanya kong. Sa anak anarigat akasarsarita laki di adda. Ay, pautangan ka saya. Aglon ka lang ni Jekuaw, pare. Ha? Ipadas mo, tamimbro ka ba? Plan-plan wag bitlang, aglon pareng. No kayat mo, agid dan tama pa nintun umay alawas. Agpasada ka man kan saan, kasla ayos lang kan kabirtaw. Anya? Danda ni makabulan na nasaan ka nagpaspasada. Ngam kaslaawan pa'y planom nga ipasimpati tricycle mo. Ay, unay kan bakit. Aday taka man din ako na kam. Iparparupan man din nakaslawan panunod ko. Nay, saan akas labirtaw? Tatalaga nga mo panunod mo. Ay, salbag ka. Anya kalaki din aya. Araramidag mo ti amin bakit. May pasimpak lang ti tricycle ka. Tapno makapasada mo't kuman. Nasaya at kaday no kasta, Bertaw. Ay, di ka lang nga urayan ba? Ipanpanunutan nakman ako nakaon. Ay, pakamukla nga. May ibusan ti bagas tayo. Agraman ka, Saul. Anya? Iswa pa nga asem. Ipaspas mo nga ipatarimaan day tatap nagpasada kan. Awan ka ng tayan na salbag ka. Kayat mo asawan? Aglon mat ni kumpare Maberto, lakay? Win ka no bakit? O saan na ka no pagpatarimaan na iti tricycle na? Katwa na. Ay, kasi ba't yung kumparek? Manumit din alawas dyan. Dandan sapay kayo din makabulan asa na nakapaspasada. Iso mapilitan mo din nga aglon. Anyay nga rod, kasta talaga Nuad ako makwartak bakit? Pautang ako ba? Nga buray sa kiyawang mga rod. Agloan kayo latan O kat, kaano kayo nga rod ang mapanag-apply? Intun bigat ko mga rod bakit? Ha? First Monday itabulan intun bigat. Kit iso ti mabalin apa nag-apply itilaw ni Jeko. Aywan gayam anya. Katwa na. Awisam ni Paring Berto. Tamasapa kayo amapan. Nasabat ko nila kay mo itay ana pa nagpila niya paradaan. Naipatarimahan na magkaya man ti tricycle na. Nanarita. Aywan. Hindi pa nabinsan alawas. Anay patarimaan na. Isumat lapagat lapayag man ang tiisam mo Si Kaki di man. Naimbag man. Tanay pasimpala matlaan. Ay katwan ngam naglaw ni Jacob iti kwarta ngay nusar na. Kasta ka di? Kat uray tanapigsa mo ti panagpasada na. May iurnungan na matlaang ati pagbayad na. Ay, sapay ko mga raw, takasta. Gamnay, nagado nga ron ti paggastusan. Di kang pa'y nakagatang iti abono may jitalon. Katnay, dandani mo tinagdawa na iti pagay may. Agpautang ka man kinay. Nanarita, anyay kumati mautang mo kaniya. Ti urmot ko, ano kayat mo? Ay, sika talaga. Promises! Awan na talaga maipautang ko ken ka na, Narita. Aguray ka,
Tay nakagsapol iti dirty old man. Baring adda. Tay ado ti dollars na. Anya laki di. Hey, bigbigat, nakapanibid ka dito yan ti tricycle mo, Bertaw. Ha? Ayawan nga raw, tata. Kasla, nagdagsan ti parikot mo. Ay, nagdagsan na talaga, tata. Kwarta ti parikot ka. Anya, habay nga agparikot ka ti kwarta, ka nagpigsamas ti pasada ita. Hinaldaw, abumanorbor kayaw, tadulat ta ti pasahiraw. Oray ka sa numit kapig sa ti panagpasada, kat aduma iti paggastusan, tata. Kas kumaita, kaslay din na minsan lang aldaw ang naglunak, iti koop. Ngamnay, italawas ti Judith na. Parikot ko talaga ti ibayad ka, tata. Judith at talagan. Si kapay may tagparikot. Diskardam na day ta, Berto. Mapayadam na ta. Hanya lagi din. Galawang lalaki ah. Ay, sapal ako mga raw, tata. Parikot ko talaga ti Judith. Oh, nana. Kas ka tigriti lang ham. Nakadkadlaw nga daman ng kaampam. Ay, talagang adda. Sus. Ay, mabakal ko. Tiawanan ba'y na Judith? Ha? Ano yan? Taapay na Judith, nana. Amaw, nanggag ko, tinagsaritaan nila kay ko kinitatakurad, itay. Iji nagparkingan nila kay ko iti tricycle na. Ha? Anyat keg mo asawan, nana. Naku na, naki din a parikot na kano ni Judith. Parikot na kano ti pagbayad na kankwana. Anya? Kaya't asawan dayta, adalimod a relasyon da Judith kan ti asawak. Ay, mabakal ko talaga na di babae. Jack maklon nga isukat nak ti asawak iti kaskan kuana. How come, nana? Ay, kundi kumpari da di apid rin kinilakay ko. Ngam adamag gayam ilimlimod da Judith kan ti asawak. Ay, salit ti amin asalit. Anya? Makaalak lang itinatibker nga ebidensyak. Ipakulong kay dadwa. Ay na, oray mabuyok na itay. Irorod kon. Anya nga, tiluto masidahin bakay. Hawan! Makapagigtot ka mo tayo. Hagdamdamag ang idinasayat nga magbugkaw ka mo tayo. Ay, saan ba kini? Aha! Ingka mga ni dyan ti babae. Ha? Isaw, timapan mo sa lugsoda, noon ya't inluto na. Bakay? Damag iti sidan. Ay na! Punam siguro no jak amot ilimlimad mo, Alberto. Ay, mabit lang man bakay. Anya ka din na sa kay bagbagam. Kun may sa, anya ko mati ilimad ko king. Ay, ka lang pamarang! Agpampamarang kang awan aramid mo. Ha? Tama nga lumaikali ka si bibiyag tigas ng aramid mo, ah. Ha? Agasaman tilaing mga gilimad. Anya? Ay, makalak lang iti ebidensyak. Talagang ipakulong kayo iti babae. Kunam siguro no jak amma. Ay, agsagana ka, Berto. Anya? Ay, talaga sana ka makaigna. Ha? Kat no, ebidensyam. Di ka pala mapantapisan, ijabalaydan o pay suka. Ay, talaga. Kamkamata kung ti angas ko, gapo iti naamuak nga da relasyon da iti asawak. Kantay ti Judith. Apay, napanag na ka mo, nana. Ay, umdas tinangag ko, anay baga nila kay ko. Parikot na kano ti pagbayad na kini Judith. Isu akayat asawan day ta, agpapabayad day di a Judith iti asawak. Siguro, agpapabayad nga ta, ano malpas ng agkwa? Ay, salit kide. Narigat nagsasao, nana. Ang mga no sana po no dayta. Nauwan ebidensyam kat iwarwaras mo dayta. Ang mga no isupay ti pangikaswandaken ka. Ay, saan? Takdarak tinangag ko.
sa anak atulang. Ay, Sugod ak tupay dadya Judith iti balay na. Talagang agngar-ngaryatakan ko na. Talaga! Ay, nasaya at nagranata si ka Judith. Ang naglaeng amang dadaal iti pamilya ti akin pamilya. Ha? Manang Rita? Anya ka din dita nga ibagbagam? Anay ko? Mabit lang. Anya ka diti basol ko kan ka? Tapno tong paan naklatan na kastoy, ha? Ay, di ka nagindi na ingawan ng maum. Amo kon ti amin, anya. Saan ka maawatan? Mabit lang. Anya ay ti parikot mo kanyak. Kan kasarita nakpay ko mga umuna, sakbay kang agtong paakas ta. Ay, awanan, ti ado-ado pay asaw. Tapna mo man niya. Awan ti sikret, aw nga nanayon nga mailimlimad. Awanan ka itibain. Anya? Kunam siguro, no, jak amo ti limad a relasyon nyo iti asawak. Anya? Ha? Ay, agtanang kayo iti panagsasauyo, nana. Aglalaki ak, ngam nila kayo pa ilaang mat. Yaks! Anya? Amoyo day taga inaramid yung kanyak. Mabalin kayo nga ikaso. Awan ebidensya yung basta kayo latan nga agtong pa. Kan agsasao di sana pudno? Ay, urayan nyo, Nana Rita. Amom si Karita, magibabain ka talaga. Di ka nagbay ni Takasta nga naramid mo. Tapay! Isakit mo, dadya Judith, ngamsyak nga asawa, ma! Na, apay, anya launay aya, ti parikot mo keng kuana. Ay na po, siya nga asawam ti mababay, di Takasta nga naramidam, tapno mo. Nang runa ka di paripidring, nakababay nunay keng kuana. Ay, ti kunam kiday! Pudno nga men, nga da relasyon nyo kini Judith. Na, Ay, sumungbat ka iti bari, bartotong paon ka lang arod ka. anya a relasyon nga ipagbagam. Hoy, Rita, agkurikor ka ngay nga ta, tapno manggag mo ana imbag dagiti maipagbaga. Siguraw, tinanggag mo pagsarsaritan, may kanitatakuran, idi na minsan nga aldaw, kat maipapan iti Judith. Ha? Judith, ti utang kaw, ije ko aw. Nakunak aparikot kaw, ti pagbayad kaw, ta Judith nan. Saan na pagbayad ko, ti babae nga agdagan iti Judith? Anya laki din aya, Rita. Ay, kwa. Ay, kasta ka di Bertaw. Ay, napan mo mulat na tinungpan ni Judith nga wangap-gapaw. Ay, unay kan, di ka malaki nagbainin na ya. Ay, kwa. No idarom na ka ni Judith, gapoy tinaramid mo, ay awan bibiyang kaw. Sangwang masikalahan. Ay na. Ay, bababainak ka talaga. at dayamot pa nagbain mo. Kung nakaskas tao man nga mong tagbain ita. Ay, si Kaki Dimot. Ay, bababain na ka talaga. Awan magayam kinapudno ti atap ko iti asawa kini Judith. What? Awan gayam ti relasyon da. Gamnalpas ko na tinong pa. Iti pa'y kaadwan ti tattao na ibabain ko matan ni Judith. Anya? Oh my gosh! Anya nga minahiyater aramidem, nana! Impagarup ko nga raw na ada relasyon da. Ngam di nangag ko iti asawak, nga ibagbaga na aparikot na. Maipapan magayam iti Judith, iti utang na iti kuop. Anya? Ti panangawat ko nga mehen, kat Judith. Saan magayam ta Judith? Ti amok akit parikot na ti pagbayad na kini Judith. Ay, diyak mo na niya tibaken ka na. Agkurikor ka man ngamin. At dadakkel abarita mi ije balay. Isumanlat mapan mo alaanan. Tayo ti pagkurikor mon. Ay, si Kaki Dimot. Katuan mat. At dapay palay dyan. Tapno nalawag ang mangag mo. Tagiti mga mangag mo ang. Saan akasta nga ipapanmulatan o anya laditan? Anya kalaki din nana. Ay, mababain na ka talaga. Kasanon nga ito agdarom ni Judith. Kasangwa nga. Alangan mo nga talikodan. Sangwam ate narabi mo, nana.
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Manang Tarabay. Anya Laki din! Gumatangak man iti may 1 kilo nga asukar nana, ken 1/4 abarako akape. Mabiit laang nardaw, alaag tigat-gatangam. Ay ken ko may 1 kilo akar ti baboy nana. Mala, mabiit laang. Kasta gumatang ka iti karnay, tapno adda ipasidam kadagiti putot mau. Ikawan anana. Oo, adto iti bayad na. Ayun gayam nardaw. Inton umay alawasan ti panagawid ni baka mo anya. Aywan, nana. Ay nasayaat nga ron do kasta. Agawidan, tapno iliwan namat dagiti anak yaw. Wen nga rod nana. Manumet at awan asaan na nakadenden na dagiti anak may. Apay no agawid, ang sublipay. Ay saanan nana. Dito'y kanulatan nga agsapol iti panggedan na. Asino nga ita kinlukan ti arkilaan paray. Numapanyusukunan ni Bakat Mau iya Manila. Dahit ang ti parikot ko pare. Awan pa'y nakasaritak. Amangan kidimat no dam among pare. Nibayaw ko na paray. Sino abayaw mo pare? Ni Nestor. Ayun gaya man niya. Addawan nga iman maneho na. Ay, kasaritam tuman. Numano ti arkila aging ga Manila pare. Ay, una paray. Damag kiti mapangkwalain na di balayda inton malam. Kasaritak tuma paray. Agyamanak pare Noanyat ibagana. I-chat mo latan kanyak iti messenger. Rabiin la kay ngam nakasukat ka mat, papanam? Mapanak man niya ni Bayaw Nestor bakay. Ha? Mapan ko man buludin ti ragadi ni Bayaw Nestor. Kaya kasaritak mo lang may papan iti van nga iman maniho na. Apay ti Van? Arkilain ka nun ni Parinar daw nung mapanda sukunan ni Bakat na di Manila. Wan gayam, ta umadani mo ti panagawid ni Loding. Wain bakay. Ala, inakbiitay. Mangantayo nung makaawid ak. Mabita lang. Malaing kan, saan ka mabayag manen ijay? Kaya't mo asawan. Agawid into no may alawas ni Luding Mare. Katuan mat mare, apay saan mo ay anakita dagiti ipopost na iti Facebook? Saan Mare? Friend kami iti Facebook. Ngam saan na ka interesado ko nakmanan. Sika talaga mare. Katuan mat. Amo mat. Idi pa ilada dito'y Pilipinas daya babae. Ado dagiti saan ko agayat nga ugalin na. Piling launay, agbibisin. Anya? Iso asaan na ka interesado iti biyag na. Marurudag lang, anya lagi din. Mabisinak lakay. Anya nga ro di kayat mo asidaan, bakit? Siyak man ti mapanagkita iti tersena ni Nana Bella. Apay, saan mo akayat dagiti insangput mo asidaan? Si kakit dimot. Nauma ak kadagita. Kayat ko ti sabali mat Pork liempo kuma. Ayun Addala ko ni Nana Bella. Malangarod, siya kun ti mapan gumatang. Tamakarwarak man mat. Nagmalmalum anat naturog tinararamid ta. Mala, in ka nga ro din. Ta siya kung ti mangiluto iti gatangam no sumangpot ka.
nakasusuon iti batya. Si kamo gaya mare. Ha? Luding? Wan, siya nga rod. Apay, saan na ka din ang mailasin, gaputa pimintasak ijay abroad? Una yan. Awan kas na ngayon baga kanya. Mala, gumatang ka man kiti tilakot. Anya day tala ko maya. Benak ka na gurong. Adapay bisukol. Golden kuhol ko naman. Kana dapay ti kuskusilang. Fresh amin na kita. Iso ti sinusuon ko. Hay, amom baki kang anya. Manipod na gabroda. Saan akon nga agsid sida iti kakasta. Maariya kakon. What? Ay danga. Iso matiin dakdakkel mo dagitoy. Sa ita. Ay sus. Nakapayat ka lang ijay Saudi. Nagawid ka. Saan ka nga agsidsida? Na yan? Apay ngamin aya. Anyang iti maaramidam no saan ko akayat. Kat maariya kak nga rod. Ay, salbagid ni. Iti kinabayag kon nga agang angas dito'y lubwang. Sigaman pa iti napuuta ka nagabroda na gawid. Asaan na ka no nakayat nga agsida iti banak? Gaputa maariyak? Ay, nga lagi din. Dita ka man langan. Ha! Nay, nasabat mo ni Baki kang ditadalan ko nam? Wala na, adala ko na nga agurong, kaskada benek, kaskada kuskusilang, nga sana kagimatang. Na, apay gaya saan ka agimbatang? Kat dayjay ko matimayat asida am tanabayag asaan ka anak asida. Ay nanana, manipod na panak ijay abroad. Namimpinsanan nga impromise ko iti bagi. Asaan akon nga agsidapay iti kakasta. Anya, ay unay kan ludeng. Never kunakmanan. Diyak man amo nana, ngam basta maariya kakmatan nga agsida. Nang runa iti agurong kan bisukul. Ay, pulos asaan akon nga agsida. Hiya. Si kakit di mat. Ibagam ti kasta, kat isumat ti indakkel mo dagita asidaan. Idi sa anak pa'y anagabrod anana. Ngam ita ta naka-abroda. Kat saan matan na? Anya laki din. Puo na yan. Mala, ibagam no anyat gatangam tay lakwan ka. Anya, kasta ti imbaganakan ka? Ay, wan mare. Ay na. Naimbaglagid din ta saan ko pinasubsuban ti danga. Una yan, mare. Ay, nay, sulaan tinapuuta ka na ba na yabro, tanagawid? Asaan ka nun nga agsidsida ka dagiti sidaan nga indakkel na? Ti awanan ba inaluding? Bay amon amari. Kasla saan kamot anairwam iti ugali na. Si kalangaro dun tinangimbaga apiling launay ya. Ay, sa bagay matkadi, Piling kan agbibisin launay. Ay, ingkakidila ko day tala ko medyo daya. Sigurado amay bus ijay. Kat si Kangay, saan ka agumantang? Gumatang Dua abaso nga agurong ta igisak man iti kamatis inton bigat. O ala, mabit lang rod mare, taitakalan ka. Una yung ngay. Nagkapula nga iya abroad. Saan nga agsida iti agorong kas kadabunak bakay? Wan ka no lakay. Isumot imbaga na kinibaki kang. Hindi nagsabat tayo di kalsada. Anya laki din. Nakababain man dahi tama pan na imbagbagay ti tao. Amo man dahi aluding. Napanlay di abroad. Itaan nagawid. Saan ka nun agsidsida iti agurong tamaariyak ka nun? Anya? Ay salbag. Isumit tindakkel na. Kin iso ti pamuspusan asid sida ay hindi saan pa yan naka-abroad.
Adamotin ati kwarta na, iso akas tanti bagbagana. Ay, agpapankas ta. San arumba nga kasya ti ibagana? Saanin nga, agsidsida nga. Ay, nakababay man. Bareng ano saan nantun akanan dagiti imbagana. Ay, anya lakit din ngamin ayan ni Luding. Unay meten apa nang ibabain mo kanyak, bakit? Ha? Panang ibabain nga ibagbagamot si Kanardo? Ne, tagin di ka pa ilang awan amumet. Apay amapan mo imbagbaga iti tattao, amaaryak kan nga agsida iti agurong kas kada kuskusilang. Anya? Saan kumamatakas ta? Iti saan ka pa yan nagabrod? Iso ti pampamuspusan tayo no kasya nga awan si daan. Sa itaanapan ka laang nagkatulong ijay Saudi, nagawid ka, maaryak kan? Kat pudnumat, manipod ita. Saan akon nga agsida iti anyaman asidaan amaala ijay taltalon. Ultimo kunak tumag. Anya? Paunayin ludeng. Siyak meten nga asawam ti maibabain gapu iti kastang aramid mo. Ibagbagak laang ti pudno anya. No kunak asaan akon nga agsida. Saanan? Maariya ka kun atalaga. Iya! Anyat lako yung asidaan, nana. Anya aya si daan ti sapsapulam ludeng. Karnay wunaw natang. No natang, adaw tinatang alakok ejay iged. Fresh dagita. Kapal palingkik la itay bigat. Ay nanana, uray kasanok ka fresh dagita. Saan agumatang? Apay, saan ko kadian ibaga kada kayo? Asaan akon nga agsidsida iti natang, malaksid pa'y kadagiti maalala iti taltalon. Anya, ay nagkaro kamutan ludeng. Ibagbagak lang tipod no nana. Anya ngay nga raw tisidsidaem itan. Pasiglatan a karnay, kas kada frozen, kas takaday. Katwan anana, anya pa'y ngay. Basta siya, maariya ka kun kadagiti maalala iti taltalon kunak manen. Ultimo bugoong jak kayatan. Yak. Dagita inabraw kas kada pakbet akabang bangsit. Ay na, namimpinsan ko alinipat. Ay, salbag ti amin a salbag. Alang nga raw, golpe man tilakok a karnay kas kada fish, ta isulatan ti sidsidam. Ala, ilakwan nak iti may 1 kilo a pork, may 1 kilo a chicken, kan may 1 kilo a bangus. Nayunamatan iti crispy fry, tagluto akman iti fried chicken. Mala, mabiit laang. Alaag, tigat-gatangam. Dahito man 1/2 kilo abunga ti parya, nana. Manugahan ti man 1 kilo. Ah, ay kwa, 120 ti per kilo ti bunga ti parya. Iso 60 daytan. Oh, adto ti bayad ko, nana. Kan 6 pieces pa'y gaham nga itlog. Isuman ti laok ko. Ay, imbag kayo pa'y. Takayat yulat ta ti agsida iti natang. Apay kit din asaan, nana. Katno dagito'y tinasustansya. Nang runa dahi ti bunga ti parya. Nakunak day ta taday jay nga minaludeng. Saan ka no nga agsidsida iti natang? Kan, kadagiti maalala iti taltalon. Anya? Imbaga na dahi ta? Ay, wan! Imbaga na itay imay gimatang. Takbag akabang bangset kunana nga raw. Kan, saan ka nun nagsidsida iti inabraw? Anya? Ay, una yun, aludeng. Ay, sumgar dagiti kalbo no mangagdaray ta nga imbaga na. Anya lakit din? Ay, uray siyak nga ron. Sa anak lang asimgar iti imbaga na. Naasarak pa'y kit di Una yun, aludeng. Idi saan pa nagabrown. Ultimo sa bunga na'y asaan pa'y unay arimwar. Mapanaalaan nga uray saan pa'y kumaamabalain. Nasubraan mo't nga nudan, nana. Manipod idi nag-abroad. Anya lakit din.
Isula siguro ni Luding, idi pa'y laang tinong pakon tikas niya pa nagsasauna. Ha? Agasam man, pakbot ang kabangbangsit ko na nakano kini Nana Bella. Bugong ang kabangbangsit ang nyalaki din. Ay, uray no saan mo akabsat, kat mabalin mo latamad atong paan. Anya? Katuan man, awanan ba ingiti napanlangi jay Saudi iti mano at tawan? Nagawid, kariyak ng dibugoang, mariyak dibugoong, am kaslamat duling at tuyo ti itsura na. Ha? Katuan man, ay, mariyak ka no, ay, suwas, mas nakarariyak matilangan na, tidang nga, babae. Ay, sapay la kumangaron ata saan ang maibusti kwarta na. Tapno anda ka na yung tiigatang na itiag kakaima sa sidaan. Tapno, saan to nakababain ka po iti na ilawlaw ang imbagbaga na. Oh, apay anak kamuleng-leng kamatlatan di talo ding. Ha? Apay, adda parikot mo. Mabisin. Awan sidang. Anya? Awan si daan ko nam. Ay kat mapankan gumatang iti karne. Inka ije tersena. Nagbayagan ngay. Anya gumatang nga ibagbagam. Kat amumat na ibusan ti kwarta. Awanan ti maigatang iti naimas asidaan. Anya laki ding. Ne, hey, katanya ter aramidom ngay. No awan ti igatang mo. Ay kat inka mang sapul Ado ti maala ije taltalon. No lakit din nagagat ka ama pa nagsapul. Inka man sa pulan ti butas kan kalugong ko. Inak man laangan mangkita iti sidaan. Mabisin da tao. Awan pa'y naluto asida. Anya lakit din ay ati kastoy abyan. Diyos mio, Marimar! Ha? Bakikang? Kung naglagit din o asin, o di kasla uong, ang nakakalugong dito igit di kalsada nga agal-ala iti kalunay. Ay napo si kamat lagayam luding. Anya? Kung nakmanusan kan nga agsida iti kakasta. Ay na, nagdagaang di panawan. Nga madagagit din dito'y akong di ala iti kalunay. Amom si ka, nadilaw ka unay. Bibiyang mo ngamin aya. Kano kaya mo mati agala akit agala ka? Oh, di ko naman kidian niya, ha? Ha? Naibusan di kwartam. Anya? Idi kagab-gabo medya abroad nga da kwartam. Kung namasaan kan nga agsida iti kakasta. Kung nampay amaariyak ka iti agurong kas kada kuskusilang. Anya nga ita, ha? Alaman? Ay sardangan nakman si kabakla. No awan maibagam, labsan naklatan dito'y salbag ka. Oh, no salbagat. Nasalsalbag ka ba'y? Oh, kung kundit ka mat, asaan nga agsida, iti kakasta. Ngamita nga awanan, ti masidam. Umay kamat lang nga rodagala. Anya lagit din aya, luding apiling. Ha! Nay, anya nga day tayong kabel mo iti sakaw. Uray lang tad. Ah? Ay, kwa. Agurong nana. Imbagla akargaak man iti bugoong. Anya, kunak man no saan mo akayat tiyag sida iti kasta. Ninanamot. Kun kunaklaang mat aday jay. Da kayong mat. Kunak nga ibagbagamat. Naglastog ka nga agsasaw, idi kagapgapo medya abroad. Ngam itatawanan kwartam, ano sa malagarot ti kasta si daan. Ala, saanin ang maulit, nana? Ay, no maminsan nga man, saan ka nga agbalin adarasudos.
No adda kwarta, maguli magkalatan. Saan mo nga ibagbaga iti tattao, ama ariyak ka iti kasta si daay. Ha? Agbain ka kumamat iti kasta pa nagsasaom, ludeng. No ar-arigan, kasla nalpas mo nga intupra, ngam sinublim mananakinan. Anya? Katuan mat, aya po aya, siyak pa'y din ti mababain ka po iti kasta nga aramid mo. Gusto kumamatan alakay. Naglaing kan tumot ngamin nga agsaw iti patapos. Kunamlano agnanayon nga dakwartam. Ha? Anya nga ita, dagiti imbagbagam akaariyak mo na asidaan, isumot lang tiyan ano sam amapan alalaan iti taltalon, tapno addalamat sida. Anya lakit din. Ala, saanan ang maulit lakay? Promise. Makapasar ti kasta nga aramid mo. Pangaasim tagbal-baliw ka kumamatan. Ay, anya laki din. Saan ka nga gibibat iti sao? Tapno saan kanto ang nakababay kadagiti tattao? Ay, anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Si kamat ng timakaam mo kadagita lakay. Anok ngay dagita, miling bakit? Anya kalakit din ador. Tarimaan mo ti balay tada ka no sumangpat a bagyo. Napigsa ka nung day chay. Anya? Agbuya ka ngamin iti nyo, stop no ammom. Sana kastang anya la ka na yung ti sungsungbat mo no aday bagak. Alawanan. Idisum laang dagita alansa. Ta siya kunti makaamo dita. Aramidam itamat laang tapno malpasan. Tarimaan ang matlaang titawa, tanay, kaslamat nagmatan. Iruwar mo nga ro ti martilyo. Tarugyakon, bakit? Anya ti masapul yun, nanang. Nagyagakla ang iti pruta sa nakaw. Busy mo nila kay Mau. Ay, nasken atarimaanan na ti balay. Sakbay asumangpot tinapigsa bagyo, nanang. Lukas ta, at dagayang bagyaw. Nanang, iso tinabuyak iti news. Agdengag kayo mat iti radyo, nanang, tapno updated kayo mat. Nadadaal mo nga min ti charger ti radyo kanakaw. Igatangan kay tulangan ti baro no agpasentrong ak. Ibagayo ka ni Manong Julius. Tatarimaanan na dagiti rumbeng at tarimaanan na ijabalay, nanang. Wow, nanakaw. Da kayon tumat lang tinakakaase, no diyo tarimaanan ti balay. Lumabasak mare. Sa dino ti papa na maritonet. Mapan ko man alahan ti martilyo a binulod da tataguryo. Talansaak man dagiti rumbeng amalansaan iji balay mi mare. Aywan nga rod mare. Uray da kami. Busy mat nila kay ko amang tartarimaan iti balay. Ay, nakabutbutang nga rod mare. Amang ano napigsamot ti umay abagyo. Ay, sapay la kumaata saan mare. Kaasi tayo mat. Ay, nagriga ti madadaulan ti balay. Sapay nagngi na ti materialis ita. Ay, naku nampay mare. Gastos tumanan no ko Isu ala mare. Inakon, agistoryatan tumanen no sa anak abisi. Sige maray, agan-anad ka mat. Awan ka din ti agtad-tad iti kusina, miling bakit? Awan lakay. Iti silid tangay. Awan matlaeng. Nasayaat mat nga rod no kasta. Makaturog nasaya at datao uray matutudong. Awan ti pagdanagan ta bakit? Ay dananang nga ta. Kumusta damat nga ta ijay?
Tinarimaan nga ta ni Manong Julius ti balay. I-text ko inton madamdama lakay. Wan man, tapno ammo tayo mat, ti adda ka sa saad da ijay. Imbagak matkit di kanina na nga ipatarimaan na dagiti rumbe nga matarimaan. Agluto ak nga rodan iti pangrabyan ta. Iti kasta kat masapa ta amaturog. Awan mat ngaminan ti kuryente. Awan nga rod lakay. Siya kung ti agin iti plato. Kumusta kayo matan ditoy, Nana Juaning? Nasaya at latamat tunait. Awan ti agtadtad, Nana? Ada nga raw. Daan kami na nagiti materialis. Iso nga oray matarimaan. Ang tadtadlak ka. Ay, masapul nga ron agumatang kayo iti baro, ah. Iwan nga raw. Sapay lang ko matapumanawan ti bagyo. Narigat no matumba ti balay. Awan paglinungan. Nukas bilang ta mapasamak dayta. Umay kayo laangan iji balay, Nana. Awan gayam, nangyagak iti lugaw para kada kayo. Ay na, agyaman aklaunay Napigsa ti todo ngam inano sa blata tinangyag. Sobrang amin ti inloto ni Nanang. Napudot pa lang dayta, Nana. Kalutluto laang. Agyaman akmanana. Sana na masapol nga agluto Sa dino ti papanam si Kaador? Anya kalakit din bakit? Sa dino kumapay ti daddo maapapanak aya. Kat ijay garden manen Mapan ko bisitaan dagiti mula taan nateng Taawan meten ti tudo na. Sige, nagkapi ka din. Wen, nalpasan itay. No awan ti aramiden inton madamdama. Agsagad kamat iti paraangan. Nagadumanan ti naiwara a bulong. Wen, madamdaman to ka di. Ala, agrobwatak nga rodan. Anya nga oras ti panagawid mau? Ay kat sagbay nga agalas 12 Adda ak taon titi balay. Pitsurak man ti balay da Nana Juaning. Ada ka no kalami ti assistance nga itad ti gobyerno kahit. Imposible no di da pa'y lamaasyan kanyak no kastoy abalay ti ipakita kadakwada. Hey! Sika magayam day kami lang! Adda kayong magayam di Nana Juaning. Itay payakit kitaan ka. Anya? Anya gay ti araramidam dita. Pinitsuram sa matinatumbakan lapaw kaw. Ay, kwa Nana. Kamali ti pampanunutan niyo. Sigurado ka? Wan, di magasaklaang takayat ko apasyaran dagiti kaaruba. Kunaklakit din. No adda iwaras da pagsayaatan. Iso pinitsuram ti balay kaw. Ay awan Nana. No adda man, barangay meten ati makaammo. Good morning, Nanang. Kastamot kan ka, miling anak ka. Na, apay kasta ti kawas mo. Abot mo. Ada nga min napatag-alakad ko ita, Nanang. Sa dinaw. Ay, secret ko lang mata. Adayabot kasta. Ibagak manlangan, tapno didak pagpanunutan iti dakas. Ada interview ita, Nanang. Interview? Para iti anyamot day ta nga interview? Ay kat pagsayaatan, Nanang. Nag-apply ka iti trabaho? Ay saan, Nanang? Basta, ada ilakad ko apagsayaatan. Sige, agpatuloy ako. Awan magayam ni Manong Julius dito'y balay.
para kada kayo, nanang. Na, karnimat ti awat mo, miling anak ka. Karni ti baka ken baboy day tananang. Para kada kayo. Nangalaamot ngay itinggatang mau. Anya kay lakit din, nanang. Siyempre, kwartak tinggatang ko. Saan mo't amabalin adawat at dagita iti palingke. Ti kayat ko asawan ka nangalaam iti kwarta ngayong gatang mo. Di yun sa ludsudan, nanang. Basta kwartak Di kay madanagan. Ta saan mo't nagtao iti takaw dayta. Siguradom laang. Amangan no agsakit-kit di ti tiyan may no kanon mi dayta. Saan, nanang? Da kayo kit dimit. Sige, agpakada akon. Tagluto akpay iti pangaldawan mi kanila kay ko. Anyat pangaldawan ta, miling bakay. Karnit baka lakay. Ay sus, nag-iimasin. Ay, talaga naimas. Ta siyak tinagluto. Ang aguray ka man, nangalaam nga iting gatang mo bakay. Kwartak pangalaak kumapay ngay. Ne, kanimbagam kanya ka na ibusin ti kwartam. Anya kalakit di matan lakay. Siyempre, nagdiskarti mat da tao Saan mat amabalin anateng la kanayo ng ti masidsida. Alawin, mangan takit din garutin. Ang mga noanya pa iti papanan naman ang tisaritaan ta. Kumusta kayo mata, Nana Juaning? Nakaumay ka mo tonight. Madamaman ti panang tarimaan ko iti nadadaal adiding ken bubong. Imayak, taad ti good news ko para kada kayo, Nana. Anya day ta good news. Adda ka no ti kalami ti assistance nga itad ti gobyerno, Nana. Anya day ta kalami ti assistance. Para kadagiti naapektaran iti bagyo, Nana. Ma-applyan ka di day ta. Adda pa'y ti interview na. Isu nga imayak ta picturak ti balayo. Ipadas yuman mo ti agpa-interview, Nana. Isupay mo't ano adda maawat yo. Isupay ang maigatang iti materyales. Malaman nga, Rod. Tulungan na ka. Tajak maamaw no kasano day ta akalami ti assistance. Wan, Nana, di kay madanagan ta isurok no anya ti rumbang nga aramidan yo. Bagada. Adda ka no mutiim muna anang picture iti balayo, Nana. Anya? Kastoy ka no mutlaang ti impakita da a picture iti interview. Naawat damot laangan ti cash assistance. Sino ka no ngay dayta? Sino kumapay, Nana? Ni Mari Miling Anya? Napnapan ka din ni Mari Miling diti balayo, Nana? Hindi lang makalkal pastito daw. Kasla pinicturan na ti balay kaw. Ngam edi sinalunsod ko ka. Saan ka numay? Anya laki din day di atao. Talaga nga aramidan na amin basta maipapan iti kwarta. Sumrek ka Mari Tonet. Ay saanin, Mare? Adda tilakad ko inton madamdama. Di makasaklaang taada kahit kung ibakakan ka. Anya ti ibagam? Di mawat ka kanumot iti kalami ti assistance, Mare. Ti dakas na, inusar mo mo ti picture ti balay ni Nana Juaning. Sino mati nakadamagam iti dayta? Isuda mismo ijay Agaplay ko man ni Nana Juaning, inunaamot gayam. Ay, awan ti amok dita? Ay, di kan agen didi amo, Mare. Nakitak tinagan kan pirmam ijay Isublim no mano tinaawat mo akwarta, Mare. Dakas dayta. Agulbod ka pa ilang para lang iti kwarta. Ay pumiling aya.
Mangibabain ka, Mart. Di nakman kita ang nakasta si Kaador. Anya nga itimbagbagam ijay idi in-interview da ka. Jakmat amo ama-amuan damari tunit ti may papaniti day tabana. Susapo. Asino nga min ayatin ang ibagakan ka nga agpa-interview ka, ha? Sayang mat nga minti itid da kwarta lakay. Hun, ngam kita am ka di dayta. Naduktalan dati dakes nga aramid mo. Asino ita tinakababain, ha? Naawan may tulong mo kanyak. Aguli magkalaangan dita. Huwag sasao ka. Kasla di ka nairanod iti day ja kwarta. Sus! No amukla ang akalukwan tinaggapuan ti kwarta nga inggat-gatang mo kadagijay. Saan kukuman akinan? Pudno ka day tagwarwaras asayang gusag milay nga nakaw. Nana. Kasta unay ti unget ni manong mo, idi adda nang idanon kan kwa na. Jakmat ekspektaran ama amwanda. Kas kalag bibisin iti kasta nga aramida manakaw. Ay katsuri nanang. Isoblim ti kwarta an awat mo, tapno saan anak kababain. Nanang. Sigurado nga isumala ang tibagan ni manong mo Julius kan ka. Kano na'y gastos kung tidaduma, nanang. Ay kat agdiskitar ka. Isublim day ta akwarta, ta saan aparakan ka. Agraraman ka launay mo't anapan nagpa-interview ijay. Naimbag ko man no picture ti balayo ti impakitam tapno awan isyaw. Ay, no okay lang kada kayo nanahwaneng. Da kayo latta ko man tipang tadak iti kwarta anaawat ko. Ay, jak matamaw no anya ti plano da. Saan asyak tiag desisyon? Itad ko kada kayo ti kwarta. Tapno saan kayo ngagpa-interview pa Saan na mabalinti kasta ka panunutan, Mare? Saan asika ti kasarsaritak to, net? Ay, nalpasan ti interview ni Nanang Juaning itay bigat. Anya kay lakit din, Mari. Isungarod ngagpakpakaasi ak. Noan niya ti imbagada nga aramidam, iso ti aramidam, Mare. Saan ada kami ti agdesisyon no may papaniti day ta abanag? Ay, kasla makapakonsensya mo tonight. Anya kumangay ti pakakonsensyaan nyo, Nana. Kaasay tilangan ni Miling itay. Basol na mutlaang, Apay ngamin anapan nagpa-interview, na imbag kumamot ano picture ti balay dati impakita na. Saan matabalay ti daduma a tao? Wad matkit di Tapno mutlaang pagnakman na, Nana. Nakababain man ngam nubaybayan tayo ngamin ang mga ulit-ulitin nanto nga aramidan. Ada ka di kwartam di talakay. Pangalaak ko mga iti kwartak. Kasapulan ama kumpletok ti kwarta na awat ko. Tapno may subli kun lakay. Ay kan makipurdiya ka. Anong sam? Anya ka lakit din. Isublik ka no yung bigat. Parikot mo mutten aday ta. Apay ngamin nga agaramid ka iti pagparikutam. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti ka aruba. Napilitan aklang takasapulak ti kwarta lakay. Sos, pamilyam ti inbabain mo iti kasta ngay naramid mo ba kayo? Alan alakay. Uray 2,000 lang. Tapno makumpleto ko ma. Sos, makipurdiya ka iti ayan ni Nana Sabit. Tapno makumpletom. Tano siya, talaga nga awan kwarta kita. Naigatangan iti abono kun similya ti kakaiso na kwartak. Inton sumarunong amin. Saan alinuluko ti aramidem, tanay nakababain no maduktalan da. Anyan tulangan ti rupam nga isang umijay. Anya laki din. Di ka agaramid iti daka is para lang iti kwarta.
laglagi pa matikwarta, kat mabirukan day ta. Ngam ti dignidad mao no nadadaal, narigatay na may subli day ta. Anya laki day. Mala. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Unay na ti kastoy. Oh, bigbigan nga agsinsinay ka, Pering. As ino ngay mo ti san nga agsinay? Itangal daw ti panagbayad ta iti lending. Ne, apay ngagparikot ka. Kat intad ko man kang kaidi na minsan nga aldaw ti pagbayad mo kumayta. At ang aron ng usarak! Nyalakit din na ya. Aming tumat kat sa lutsudam. Anya? Naimbag kumamot na nagdakkel agad at tinyawat mo kanyak ngum saan mat. Umanay lang nga pagbayad. Salpag. Nango saram aya. Nita sa lutsudam ba talaga? Pangasi man guryo, pumanaw ka dito isang wanak, basibasan ka talaga na Ay, makamu ka man langin ti biyag mo. Talaga makamuak, tawan sirsirbem. Awan maitultulong mo. Ay, salbag ka. Panaw! Anya, umusag ka manin kanyak, Pering. Wan ko matata, uray 2,000 laeng. Pangalaak mo, titi kastagasan. Ngay pautang ko ka. Malamot na tata. Pangasi o, awan ngamin pagbayad ko itilinding ko ita. Anya. Amuyo matan, no sa anak nga agbayad, ang mga noomay da balay. Ay, napiapay no balay ti papananda. Saan kat nga trabaho? Nakababain lakit di ka dagiti ka trabahoak. Awan mo't nga rin maipautang ko ka. Awan mo't nga minan ti sabaling amok apagutangak tata. Alamot tan Mala, pautangan ka. Ay ng pang-aasam, tagbayad ka. Kan kang runaan. Saan ang mabaya ka? Awan igatang ko itilako. Won tata, promise. Umadani matlaang ti panagrenyok itilinding ko amay sa. Iso ang mabayadan kay tumatlaang. Nasaya at no kasta. Ala, mabit lang. Manulaang dahito nabulod ko iti dahi alakay. Pagbayad ko dahito 800 iti lending ko. Adamot mabati awan to. Ay, nagadaw mo ng kwartayo, mami. Ikanak man mo iti balon ko ama pa nag-eskwela. Anya abalon man nga ibagbagam. Nagankan, iso asaanan ang masapod nga dati balon mo. Mami, sige mo na. Nita, ipilit na. Kaya't mun samot man nga agbautak Saan nga rodan? Oray saan na ko na ikan? Mala, inakon di pagadalan. Alaing kan, awan maitad ko kan ka. Dumawat ka iti amam no iso. Ne, adong mo dito yung naluto ngayon na po'y bakit? At dapay sida. Apay, saan ka kading agbalaw? Saanan? Kat, anya nga iti pangaldawa mo saan kang agbalon. Apay ngamin asikat ti agparikot. Apay si kaya ti mabising? Apo, manakibiyang ka unay guryo. Ore nagmayat ti panagsaludsod, madilat ta ti sungbat mo, salbag kidi. Apay ngamin aya apagparikotam ti kanak inton aldaw. Kat adamot igatang ko, mga anak ton ay jirwar. Anya, mangan kay Jerwar. Idinto ta adu da ito'y naluto ang mabaling mumut abalonan. Unay kan, day tati bagbaken ka, di ka amot agtipid numaminsan. Amumot gayam, desi kan ti agtipid, kanam day talino tumiti 5 nga aldaw. Paganayam tap numakunam at tipid. Ay, anya lakit din. Oh, pangaldawon mare. Apay saan ka kadi amangan? Ha?
Ay kwa, ingkayo lahat tamangan ije kusina no adabalon nyo. Ha? Si Kangay, saan ka kadi amangan? Sa anak ngamin ang nagbalon mare. Ngamin naklatan mangan ijirwar inton madamdama. Ay, sana all, adala ta kwarta na pagkaan ijerwan. Siyempre apay por. Sana all talaga, mare. Apay awan ka duam amangan. Ay abam ani Bert apada mabakla. Sigurado ang nagbalon dayjay. Nagpapada kayo nga awan pagkakan na ijirwar kat. Ay, nalabos kamot, mare. Katwan mat, tunggal makitak ti balon na asidaan kat tuyo kas kada fresh akamatis. Jak pa'y makita mapan mangan ijirwar. Ay, unay kan. Di ka agyaman. No, da kwarta mapagkaan mo ijerwar. Sana kastamot, amare. Anya laki din. Nauyaw ka, mat. Among beshi, iti dayto nga edad kon. Nilang pering tinamamok a feeling sosyal, ito'y trabaho tayo. Ha? Ay, wan. Oray siyak mat besi. Iso lang tinamamok a feeling sosyal kan feeling mayaman. Feeling mayaman nga dumot tinakautangan na, salbag. Ha? Anya tikat mo asawan? Amok tay bagbagamot lang di kiti nakautangan na. Amok ni tatakulas, takanayon amapan ija balay mino kas diyang awan aramidan na. Agis istoryada kininanang. Ew, nakakahiya naman yan. Aging mabaknang dito'y trabaho, nga madugayam ti utang na. Nakababay na talaga. Talaga, Beshi. Agim babak nang ditoy, ngam ti anak na. No dumawat la ka no iti balon na amapan ag-eskwela. Bugkawan na pa'y. Ngam no adda dito trabaho. Manmano ang makita tayo nga agbalon. Takanayon mo't amangan ni Jerwar. Ay, at nalang arod nga iparang kwartan na. Diyos mio marimar. No siya klamay sa Beshi. Awan mo't magunuti kasi nga aramid. Awan mo't dakes na no agbalon kat mga dito kusina. Makatipid pa no bilang laang, di ba? Ay na, feeling mayaman nga, di ba? Kitaan, kitonggal mga ni Jerwar, kat ag-selfie. Sana ipost iti Facebook. Makita mo't dagiti katrabahuan tayo, at duma. Sada i-comment. Ngayon bagpay ni Piring, tamakapangan itik lang sa panganan. Hay! Hanya laki din. Feeling! Nagbalon kayo ka di, Bertakan bakla? Ha? Uwan, nagbalon kami Apay ka di. Ilibre na kam ka di iti Lance. Wana, intayo mga ni Jollibee. Ay, bongga. Sana wala talaga. Ado ti kwartan na. Saan mat? Adala umdas mat angay kakantayo. Anya lakit din. Bilibak man na talaga ken ka, Piring. Kaslasaan ka mo awan ng di kwarta. Kalahin latang adda kwarta. Siyempre Ay na, sana all. Naya nakabaknang. Siyak nga mi, kanaya nakaklangan ako rapa, eme. Anya? Sika talaga. Adala ta maibagam. Nya lakit din. Oray saan nyo nakananda kita balon nyo. Amok mo't lang atoyo kas kada fresh akamatis ti balbalon nyo. What? Ala, intayon, mga ni Jollibee. Among Beshi, no siya klamay sa. Diyak ka balanday jar aramido na Piring. Ha? What do you mean, Bishi? Kunak ano talo tayo lang libre na Jollibee. Ngam saan matgayam. Talagang inayaban na pa, dagiti daduma akatrabahuan tayo. Uwan nga rod, Bishi. Uray sakit nas dawak mo. Ay, datanto pa yung awan asawa kan anak na. Katkas lang kurang pa iti masusweldo tayo iti kinsinas katapusan. Ay na, uwan nga rod. Ngam ni Piring, at asawa kin anak na. Kasla ka na yung naglaplapusanan. Sapay la kuma, ta saan na nagtawad ito utang dagiti iliblibre na kada tayo. Ay na, kasla pag-ayat na lang mo, mapaprisar nga do ti kwartan na. Asaan na mauawanan? Feeling sosyal na talaga. No siya kalamay sa, anyang gapo nga ilibre dagiti katrabahuan o awan mo ti umda sa kwarta.
Naskan pa yung umutang, tapno lang agpamarang abak nang. Ew! Iyo, talaga. Never kong aramiden, di kas iti aramiden na. Santa mga ugali, iti agplis, iti katrabahuan, tapno lang agparang abak nang. Ang laki din. Hey, naibaglakit din, tanagsabat ta, piling. Ha? Anya ngay, kasanumat tanti inutang mo kanyak adusmi. Unaklakit din, no idi namin sa paalawas ti panagbayad mo. Ngam aging gaitakit, awan pa ba? Tata, sa anak pa yung amin anak ka rin nyo iti lending ko. Anya, Amang ano mabalin apakiura yu biitan, tata. Sigurado, itaalawas kat mabalin ako nga agrenyo. ay, litat ibagbagag kang gagad. Naasyanak kin ka idiimbay ka imutang. Iso ang pinautangan ka. Ngam ita, awan lang aron. Tata, Naimbag kumamit. No umay ka ijabalay ang makisarita kanyak. Ngam saan mat? Kas kalabatin ayop ang mahanahunting. ni tata mo. Katuan mat. Namag ko, asaan lang asyak tinakautangam. Adumat kayam. Malaksin pa itilinding mo nga adu. Ha? Ay no pagkasta. Ay pangaasim, taunam abayadan ti inutang mo kanyak. San amabalindat ang araramidam, piling. Manganan bakit? Bakit? Manganan. Apa aya? Saan kayo makapangan mo awanak? Saan ko mag-awit ti kaldero Apay ay napudot man ti ulom. Unay kan? Awan nga rod pagbayad ko iti utang ko. Nalakit din aya? Nakautangan manen aya. Kung di damag-damag, kung amutlano adamayawat mo pagbayad. Anya? Adda na utang ko 2,000. Ngam ni, sa anak pa'y kano mabalin nga agrenyo iti lending ko, tadakkel pa'y ti balance ko, ajak pa'y nabayadan. Kat, anya nga ro dita? Bakit kitam lang nga ro din nagparparikotak, saludsudan pa ilaan? Nakautang kagaya mi ti 2,000. Ngam pulos mat nga awan na ramanan mi iti anak ta. Ultimo si Dan lakuma, awan mat. Pudno day tata. Uray sa nga 10 pesos lang nga balon ko. Awan pa'y tinted na. Nakaung-ungot pa'y. Anya? Amoyo ta kayong agama? Awan maitultulong yung kanyak. Iso nga pang-asiw ta panawan nak ditoy. Ingkay ulat tanmangan. Apay, saan ka kadi asumrag? Saan ka mo pa nagtrabaho? Pang-aasi man guryo, saan nakakasarsarita? Anya, awanan ano saan ka asumrag bakit? Umado ti kaltas mo no kastalang. Ay, anyat bibiyang mo aya. Di pa ilasi ka di maikaltas iti biyag ko, salbag kang asawa. Ni, napulot man ti ulo mabigbigat pering. Karain mo tinakasta. Kaskala mo tin tigre iti kasta alangam. Di nakasarsarita ko naktumot na eh. Anya, ay napiring aya. Iso akas taunay apo ti ulom. Tagparikot ka ita karagiti nakautangam salbag kamagit. Anya? Umutang ka iti nagduduma alinding. Kas ka nagduduma ta tao tapno lang iliblibrim kadagiti katrabawam. Ngam ita, siyak tagparikot nga sawam. Nga ultimo siyak asaan mo't anairanod ka may ramraman. Ha? Ala, no dapat ti mabalin mo pagutangan. Umutang ka manan. Sige, utang ka nang. Aging gamay lumlum ka. Tinapatag kat maiparang mo iti katrabahuam abak nang ka. Anya lakit din dito nga ugalim, piring! Hello, Berta. Hello, Madam Piring. Oh, apay nga mauawag ka. By the way, I'm calling you. Tadabisitam dito ay. Ngamawan kamot nga minasimrak. Ha? Nagkaputa ka no iti may sa lending company. May sa kadagiti nakautang iti dakkel ang katan. San ka kano anak kabaybayad?
Anya? Kat asino pa nga tinadumaan ang kasarita da? Asino ba'y kuma? Nakasarita da ba'y kitin ani manager Naibagatan kan kuana ti may papanit yung utang mo. Anya? Ay no, nakababain lakit din. Anya laangan nga ti maibaga ni manager kanyak itaan na amuan na. Anya nga'y kumati-expectaram. Siyempre, nakababain ka di. As in, super nakababain. Hala, sumrag kayong tunbigat na kasaritam. Nakababain ka una yan. Hay, urayan nakakano amang ilibre manan itilans min tunbigat. Bye! Anya? Abay, talagang awanan balak mo asumrag iti trabahom, pering. Awanan, dito yaklatan baray. Ay, apo, sayang ti trabaho mi ti kastar aramidam. Di ka among aywanan. Di ka man suman na ogoryo. Paking tapak tangiwat mo takitaam. Makarengreng ka. Naimbag kumamot nung nag-resign ka. Sana kasta. Awol ka na. Anya? Nagbaling ka nga awol. Gapulang iti bain. Kang gapulang iti utang. Dayta ti magana mo iti ka na feeling social mo. Nita suman na upay lang. Katput no matag iti bagbagak. Salaya. Nagkautang-utang ka iti nakadato. Lending kas kada agduduma ta tao. Ngam pulos mat nga awan na ipundar mo. Gaputan na panlang iti iliblibrem. Makunalaang abaknang ka. Anya nga'y kumati naganap mo. Awan mat. Naawanan ka pa iti trabaho. Katala, husto na. Baliwam na tangaramid mo, pereng. Sikat nakababain. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.